Awuzwake sesiphendukile sikhona bangani bami bekunjani ukhetho hayi relatively peaceful and calm ezindaweni eziningi njalo ibona-ke impumela yokhetho lokhu ibuya kunjana-ke hayi sihlangana-ke kuhlelo ngisakhumbula namhlanje ngolesihlanu kunjenje-ke hayi mina ngiyawazi ama-results but umthetho wezek awuvumele ukuthi ngiwabhakise izek kumele ziwathi wa ngawani kodwa mina sengina wonke kodwa ngeke ngikhulume lutho njalo khangela nje epejini yami izeki ngabona ihlala laphana ikhuluma official ngiyabuya magoda ukuthi ngo-2000 kwakwangeza emanyaleni ngo-2002 ku-announce ama-results kodwa la nxa eliqiniso kodwa kwaphasa kwaba kubi so-ke la kunjalo-ke siphathe-ke evela kweSindi Ndlovu ngiyawubelela Sindi. Sindi usembhala sengihlala South Africa ngise-Rustenburg kanje North West yini South Africa. Kunjani Chisa-ke mina bengisebenza koBulawayo ngisebenzela elinye ikula elibothenga ama-uniform ezikolweni leli kula-ke lalikomela-ke msakazi kodwa sasimanage ukulitshontshela kwelilanga-ke ngingaboni ukuthi ungikhangele ngemila ngizama ukufihla izinto lo mkula sesitshayisa wangibamba wathi hlala phansi laphana uzantshela kuhle hayi watshayisa isitafu sonke umkula lo wazithi ngitshontshelani ngamtshontsha hayi bengidlala la ngatshontshe wasengicela-ke kubana-ke ngilalelayo kuthudwayela umuntu engihawukela hayi ngacimeza-ke Chisa inukela ogarlic bakhe enuka-ke zonke into zamakula ayezigcoba ngaphambi ukuthi ngingezwa lutho ingqondo yami ekhatshana hayi waqeda kunjalo-ke wasithi ngakuphindi futhi ngihamba ngikhaya njengomuntu wayenendoda yakhe ngafika ngageza ngazithulela ngibikelanga ukuthi kwenzakaleni emsebenzini wahlale njalo-ke uMr enjalo nje sejwalo ukuthi senzeke i-sex wacela sithi-ke uyandithanda uzame ngiholisa double isalary yami kwaba njalo kwazi wathi usabantwana wathutha sesiyasebenza ngomsebenzi siyasebenzela-ke eBotswana ngasala-ke lapho-ke hayi sengi-free ngoba ngase ngivele ngihamba la ezindaweni eziningi omnumzana wagcina batshela emsebenzi ukuthi sengingu-secretary wakhe kanti-ke umuntu wenkosi wayesinya mina ngiyintombi yakhe ngazithwala-ke Chisa ngacabanga ukuthi-ke useka dash wayekhona maybe isisu ngesakhe wangikhathaza-ke lokho ukuthi kambe ngabe kuyini kwazi kwafika isikhathi sokubana-ke ngiyeteta owami ngagijima sibili siyambona kuBotswana ukuthi angisuthise ukuthi-ke angaboni ukuthi kungenzakala ukuthi kayisuye kodwa nxa uvalela lungitshaya ukuthi kungenzakala ukuthi-ke lo muntu uzaphuma esiyale emhlophe lidiya umoya wami emnyama so ngithe njalo-ke hayi ngagijinyiselwa-ke ngisiyabelethela eMzilikazi clinic unesi wabuya kimi wathi-ke kanti umkakho ngumhlobani mama sengimtshela wathi hayi umntwana ophumulele lapha nangu le nwele zakhe ngwesikhuleni msakazi ngathula ngathi zwi ngathatha umntwana ngaphuma kanje hayi kanti u-anti wakho la seyimzwile indaba ukuthi ngizele ekula yikubaleka kwami ngibuya-ke eSouth Africa azohlala eJohannesburg umntwana ngama-adoptisa ngifika eJozi kangilayo kangikwazi ungaphi ngalesi sikhathi kodwa should be around 19 years old nxa ephila ngiyabonga-ke Chisa imusindi wakwaNdlovu umkami sehlukana kanjalo lanxa ngaphika ukuthi ngilo mntwana but ngathi uyekela odadewenu bengihlupha yena uyaliza iruma le kodwa kakwazi ngiqinisa ukuthi vele ngilo mntwana olikula ngicela ingoma ka-Esther M indoda yami ikhona yini naso-ke sibone ingoma othi uyayifuna wena ngothi ngiyayithola yini Esther M indoda yami
Kodwa sisibisele indoda yami uyangimosha sisiyo kade ungenzani uthathe indoda yami ke ngosindi Ndlovu omithela likhula lami ngedwaye la khona lapha ngeBulawayo uyayiqamba ukuthi uthengisa ama-uniform la kumitha ngidala abo 2000 something yeah ngiyatshela ngisakhumbula nangubheki Hlabano sakubona Bheki yakubingelela ke Chisa mina ke ngithanda zepolitics kuthe ngomnyaka ka2008 ngafisa ukuthi ngincintise kuba ngikhansela endaweni leSilobela ngisazi bekulo kunzima ngoba ke kwakule MDC ke evuka ubhova yayihlanye ithandwa ngabantu indlela engabona kuphila ngazo kwabanzima kakhulu uhlika ngabona ukuthi ithuba kangilale lokunqoba hayi ngihamba njalo kamsakazi ke esembotha umuntu lo vele ngendlela iyo yona akusela plan ukuthi kumenzeni ke lo muntu ukuze ngithathe lesi sikhundla somkhazi ngivotela hayi ngenza ke amaqhinga angiwenzayo labafana bami sathi ke ngingamqambi ke okay wathi ke esesibona ukuthi okuseleke i2 weeks ukuthi kuye kuvota ngoba ngangisalele emuva hayi ngalungisela abafana ke salunqwethela abafana laphana ke bambamba bamthatha bamkidnapper samchaya ngase ngicine abafana ngathi hambani emthize intabeni lingamenzi lutho bamchiye khonale kodwa ke laba bafana ke umsakazi ngilosizi bamchaya wadlula umuntu wabantu wafa nyawazana zami sigcwele igazi kodwa kwakukuthi ngizama ke impilo yela kanye kwabuya ama-elections laphana ngangena engasekho wanopause umuntu wazododwa ngesidumbu sakhe sesiqeda ama-elections kodwa was murdered amapholisa afika la kimi aswela ubufakazi badinga lo mfana ababetshayile ababili bathi babaleka baqonda ngegoli kwangisiza lokho umsakazi ngihlala eStockton for 2 weeks kodwa wagcina ngiclear kodwa ngikho involved laba bafana aballoba omunye khona wazowafela khona le South Africa oyedwa sengubaba ukhona le Jozi yimi ke lapha ke uthe ngithi Bheki Hlabano omkhulu wakho awuphakamisa ndlothi wabulala umuntu kodwa waba le one term uncouncil usudliwa ngokuya kwesikhathi kwangena ke opposition ngilo sizichisa lilanga soze likhohlwe lakathesi umoya wakho niyandihlupa kakhulu ngidabukile ngaphamanza kakhulu sengumuntu osontayo ngizama ukubalekisa yonke into lokuthi isuke kimi ngicela ke unjale ingoma kaSidumo ethi yeah Toto sibone lapho Sidumo samthola Joe Mafela ujola nobani Uthola nobhiza hawu isibongo lesi landa abantwana bavele bajiye khona la awusuka madoda uthi goodbye ngapha
bathi hello ngapha. Yes, awusuka madoda. Awu thola nobani thola no boy ngusidomo Joe Mafela ke indoda yilesiphiwo okwamagama lo ripokwaya lokuzwayo ke nguJoe lapha ke ozinwaya emhlane kunqezinwaya phela uHlilistina sithulo sesiningi kakhulu azinwaya siyaxolisa kakhulu ke sibone ke evela ke Thong Miriam Miriam akobani Miriam ako Ncube siyabonga Miriam Ncube ngokubhala lawe lapha ke kuhlele ke sibona ukuthi ke uMiriam ke uthi ke umsakazi siyabikelela into ohlelo ngisakhumbula lapha ke umsakazweni wakho ko YouTube kwa YouTube YouTube lawe bhala yakho sizayibala uMiriam ke Ncube uthi mina bengihlala ke kakuhle ngidabula ngihlala ke eHillside koBulawayo lapho mfaka sibanda bekusela abantu ke abazisa abantu abalungile kakhulu bahlala khona phana ngaze ngacela ufika isikhathi sokubana ke ngithole ke ijaga leli jaga msakazi kwakuzindlu ezimbili lapha nxa sikhamba ngoliyanda asoze ikhumbule address suka ezimbili usoka ngikhaya lo baba ke ebelo umfazi wakhe abuye la evela ke eHarare bethengile wangihakela lo baba ngoba kwanika ilift enike streetini lami ngihakela umuntu ngacela ngimkhombile by then I was 21 the man was 46 umfazi wakhe le 40 so baba lo wangithanda kakhulu ke evele sengenzela yonke into even zami ke college etown engihambisa kwesikhathi athona ama taxi kangangithwala uthando lwethu lwachisa kunjena ke isikhathi esiningi bese ngabantu alalana
emoteni kwesikhathi komngani wakhe eNorth End. Lapho ehlangane khona i-sex was mind blowing ngoba ke lo baba-ke umfana ngangilaya ngathi ngamchitha-ke umfana was 24 ngoba wayengakwenzi ukwenzelwa ngubaba lo knew how to handle a woman, knew okay, he was romantic. Okumfana-ke kokuphuma ngupha-ke kudlule. So ubaba lo ngabona ukuthi into engayenzeka ukuthi-ke kumuyine ngoba ngase ngifuna ukuthi abe indoda yami. Ubaba lo ngitshela ukuthi azwide uzama ukuthi akwenzakala azwide ukuthi ndisiye mkazi wami. Sithi uyangakhela uyangenzela indlu emahathula. Ubaba lo isikhathi ngabona siyangishiya sehambela 2-3 years sonke ngaze ngachasa ngilandla 24 years ngathi enough is enough. Ngase ngiyekela ngasithwala ngamithela ubaba lo elamabhizinisi. Waquqa umuntu wenkosi ichisa ngoba kwamethusa wazama ungincenga ukuthi sihamba nomadokotela siyesikhipha lesi sisu. Ngala ngemva phansi ngathi kumele ngitshela abazali bami. Sazi lo baba-ke waseqina sithi kongona ngcono mbaleke elizweni andike imali andidingela imali. Wahamba wareza imali engange-$10,000 US. Lama rands afika 5,000 wathenga i-air ticket wathi hamba-ke e-UK. Ngafika ke South Africa laphana lokho ngile mali yankhona ngathi umntwana lo uzangihlupha ngabeletha. Ngagcina ngiphenduka ekhaya. Wazonda kakhulu ubaba lo. Wasesiba isithutha wasezama ungidingela abantu ukuthi bangibulale. Kanti umuntu lo ngumuntu ongaziyo. Umuntu lo walo ungibulala wangithipha ukuthi umdala oza kubulala ungithengile ukuthi ngikudingile. Mbona indlela zokuqeda umphefumulo. Kwangethusa ke lokuchisa hayi ngazithela phakathi eguma lakhe ngatshela umfazi ukuthi umuntu lengithweleyo ngiyomkakho le uRobson. So ke umama nana wahlaba umkhosi kwagiqika umfazi lana wathi uyazibophela ngahlala abangikhaya bangixothela khona apha ngalala 3-4 days bendlalisa kwenye iboys khaya ngale. Ubaba waqina ihlele lo mfazi ngithe ngibeletha ngabe ngisiya kuye ngafika ngachiya umntwana phansi ngadla phansi. Manje ngibhala ke email ngibhalayo ngihlala ke ePerth eAustralia. Sengunese ngayenda lokuyenda chisa ngithe ngutshela ngosuke ngafaka soze ngalukhohlwa. Umntwana asekhulile uyamsupporta lo baba kodwa ngiyambona lami umntwana here and there. Ngazincede ngabe ngaba yini ngibaleka lo mntwana nelayise. Kathi umntwana the man is responsible selomnye umfazi is looking after our child. Ngiyabonga ngicela unitshaleke ingoma enye lana ka Spox ethu awusayichaya kulezi insuku eThekwini khona ethola yini. Hayi othi sibone nasi ingoma yakho athi singalokuza sishayile into encane nxa ikhona. Ayisiyo le ikhona into encane.
ingoma vela ke ku Tools and Figs ingoma sithi into encane ngibone belela into encane nje bantu betshontsha utelefoni ungitshontsha lengantshontsha ngachaza phela kuhle etsholotsho ngani kuhle kakhulu lezi ndawo ezinhle kakhulu but nxa kuthiwa abantu betshontsha azange kuthiwa abantu betshontsha bonke amasela azange kuthiwa bonke abantu betshontsha ngoba-medals but abafana balana batshontsha imbiza ngabetsholotsho bebaningi bayithwala bayiqukule sikhangela sitshelwa ngomunye umuntu bakwazi abesempeni around 4:15 ekuseni yathwala hayi basika la bangela la egangeni ngabona nje uphume kwezinje abantu becheda kalate ebhodo abanye besiwa ngenyengo besukuma belandela beyibambile yahamba engabathathela izinto ezingu6 ngoyi1 ngambambayo yikukhuzwa abantu ukuthi hey ungakwenzi lokho labetshotsho yathwala izandla abathwala amathumbu ngezandla wakwazi bayekele bahambe lapho hayi bangena nje egangeni hayi imbiza bona labo 10 ekuseni ivele yathi mbo sayithethe sigqoqele phansi ngelangijolo kuyiphisi kwenyama supho bukhaya amafutha emaceni ukuthi hayi lapha bekule nyama la hayi yena sibaleke ngisakhumbula seba kakhulu ke siyaphambili i-update ke umfowethu lokho bebhizi belaye ke uBrema kwaphana esibhedlela sempilo lokho kumele operate emlenzeni enyaweni emazwaneni lapho ephuka kakhulu engozini yemoto mhla ka5 August waswelakala omunye wakhe ke uma ele abanye abafana basile oyedwa wacina esibhedlela wayephuke lapha ke lamazi ke umfana oJava wamagama kodwa ke la esezafakwa insimbi khonapha kunjiyana nje wayifakwa iplaster kuphela kanti kufuneka insimbi phakathi abantu kaNkulunkulu bazwile ubuhlungu nabana ngifuna ukutshela manga ubuhlungu ababuzileyo bunzima kakhulu uhlala inyama zilimele lapho ongalungiswanga kwesikhathi eside kangaka so terrible seba kakhulu ke yathi ke mbaleke incane vela kunzima Efias unjani Efias uthi mina ngidabuke eTholojo kunjani ke khona beTholojo Efias kodwa ngibhala ngaseMzansi Afrika lapha sise ke ngibuye lapha ngazosebenza ke eGoli ngasebenza nzima gadalala ngizange ngenze okwenziwa ngabamajita yokubamba inkunzi hayi ngisebenzele mfoka sibanda ngaya ke ekhaya ngasengithola intombi engavela ngihawukela kudala ngachiya ngilobolile kwathi ke ngisuke ekhaya ngoJanuary ngabe nsithi ngoApril kabuye ngambisa ke lo manager lo hobi awazomdeliver ke kimi ngamnika imali yakhe chisa kundabuleke ukuthi ngihlale lo mntana lo ngihlala la lapha eSouth Africa okwesikhathi eside ngingakwazi ukuthi ke lo manager lo ke vele baba le 2 days engabuye kimi belala bonke bekhombela waze waqhutshwa umunye umuntu uthi ke mfowethu kathi umfazi wabontu ukhombe umalayicha uzibani bani emqambe izwe lakhe umalayicha dumleke kakhulu ke Tsholotsho hayi vele ke mina nginzima njengonzima kwakhe hayi ngiyabonela ke le plan ke msakazi ukuthi ke kazoze idlalwa kanje yinto khona hayi ngambamba ke umfazi yawalivuma iqiniso angimbulalanga njengabanye chisa kodwa into iqiniso ezawutshela lona mfowethu hayi ngathatha ke ayini ngamchisa ke isivuno ngamchisa iqolo la ngayini echisa yovuka ngamdinda too good inhliziyo yami sethi umqede kodwa ngabuya ngazikhuza ngase vele ke ngimbhala ngomense esivuno la ngibhala ukuthi sifebe so msakazi sehlukana kanjalo lokho elikhona imakhi le ngathi ngihambe emaphoyiseni ayireport amayifuna ngoba ke ngizamqeda kodwa hayi ngamekele njalo kade sulamanxeba ulenxeba ke efesini abantu abakwazi ukuthi uma level lwana wafakwa yimi ngamdlepha lebusweni lapha ngomenze kodwa ngoba ngamfuna ezibuhlungu inje le umalayicha yona ke ngayiplanela ngashisa ke imoto yayo kodwa yasila yona ikhona usazabona izomenzana umnyaka ka 2011 kusiya ku 15 yiwo wasezomukhohlwa ngoba bengisempini ngilwela ukudlalwa ukuchapha iswebe sako yasiqamba kumazibisi eTholotsho chisa ngicela kenye izingoma imunzima nzima hayi bakithi baba why nzima why hayi nangu pheni umlando be nzima
hayi Papa Penny ingoma esethi Melando Pepe Melando Pepe hayi Papa Penny ayo mananga aha yathi sichaleke umlaleli wethu uThombani unzima Elfias umuntu onzima kwamagama undoda lo mana akuchaya lokho kuyinto wangibhedela mana ngitshela enye into secret umfazi obhedelayo kumindoda eyobhedelayo phuma kanje ukuchaya won't change anything ufaka ifertilizer ukuthi enze even more sehle wabona ukuthi wena vele njani vele into ekhona ukuthi vele ungeke uphile ngelaye yikho ke sekwenzela kanje siyakhuza bakithi nxa kungasebenza ezindlini lapha phuma ungesabe ukuphuma ngithi uyaphuma nje usihambele uchiye ungabulala umuntu ungachayi uziphumele uzihambele siyacela abantu kaNkulunkulu lingabulalana lapha elikhona into esicela isicelo esikhulu kakhulu lezi bantu kaNkulunkulu ungachayi umuntu ongayisuyi bakithi siyakwazi ukuthi abantu abaningi lapha babulalana ikakhulu eSouth Africa esikubonayo kwesabeka ngoba into esizibona lapha ngendlela abantu ababulawa ngayo ngamajahabo ikakhulu eSouth Africa bafana ematheleleni hayi kunzima Medlin Zulu kunjani Medlin mina bengilo mkami enhlala lapha eSouth Africa besihlala ke kuBree lo bantu banathi ngasiqambi address yakho mama ukhona phana ke eJozi kwenzakala ke umkami ke ungakombani uPeter Mlocho wayesenza into ze-fraud lapha ke eSouth Africa chisa wayenza kanjalo ke wasebotshwa ngamapholisa so sasizama ukubona ke simkhiphe ngoba vele amaphepha engelayo khona so kulo umuntu ayenze icala umpholisa enze icala okuthiwa ke sergeant uthi simchisa ngiqamba icala esibona ubhalene usethi lo ke wayengahawukela wasekhuluma ukuthi ma dinga imali engayi 5,000 rands or phezulu 5,000 rands nxa mfuthi enze masinyane kumele ngilale naye isazi indoda yami ibotshiwe ngiyayizwela ngoba ile asima amfuni lahlale kakhulu ke ejele ngagcina ke mvuma umuntu yalale lami nxa ngangilala ngoba vele ngangezwa ingqondo yami yayikumlotsha wami ngumthando kwamagama sakhontina njalo wantshela ngathi manje uphuma nini yona senginikile 5,000 njalo lala lami sozokwana inyanga lokho engaphumanga wathi ngithamela ukuthi ecourt ngizotshontsha idocket uzaphuma izoswelakala next court appeal izoswelakala uzazihlalile 3 months lokho ephakathi lo muntu lokho enza santando phezulu wami kwafika isikhathi seComedians Court ngamangala befika bemgweba 2 years umuntu lwana wathi ngiyamhlolela kangazi ngifuna ngandlanga imali azange adle imali yami ngazange alale lami so indaba yaphela kanjalo ke lo usergeant Makhama uyepolice Hillbrow nguye lala lami khona phana sesantando lakathi esinhliziyo yami ubuhlungu ngiyazenyanya ukuthi umuntu wangena amacansi lami ngenkani so waphuma umlotshwa but indaba le angeke ngimtshele okwenzakalayo chisa ngapho umuntu sidliwe imali lepolice kodwa alikukhipha lakathi esingiyamcabangela ukuthi umdingele inkabi yini umdingele inkabi yini zimbulale inkabi lawo nabahayayo ukubulala ngibuhlungu chisa lakathi esike ibizo lelibhaleyo ngethukasi lo lami elikamlotshwa nguyisemkhulu so ungabe le ndaba ukuqamba amabizo lawo yimi ke obhala Medlin Zulu elokho ngibuhlungu lakathi umkami kakwazi ukuthi ngalalwa ngumuntu engale njalo kwakumuntu futhi ongafuni la kuprotector nanga umuntu uzamithisa engafuni la kuprotect engilala njalo siyahlupheka udubo yakwenze amanyala chisa ngiyabonga kakhulu mbhala ngeSouth Africa kodwa umkami sengilayo so waphuma kudala ngicela ingoma lethu homeboy bese ngifake kudala kodwa kela sichaye Medlin Zulu sikubakho homeboy siyabona
Imagine how lonely life would be without papas and mamas. Papas socializing with mama, mama socializing with papa. Oh boy. Imagine how lonely life would be without boyfriends and girlfriends. Boys socializing with girls, girls socializing with boys. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy. Life would be lonely. Life would be so lonely. Oh boy. Oh boy. Imagine how long life can be for girlfriends and boyfriends. Aw, madoda kokumnandi leso sikhathi, meeting and chatting and mingling. Labo bafana bakulezi insuku labo DJ Jojo bakucabangayo kuphela ngehlala lentombi ngocansi. Akusela likazi ukuthi bazikhulise bagwejile bonke. Sibefanana nje abobungane nje la uhlala lothelini. Hayi asambe erumini. Hawu madoda. Ukuthi ke likholise kukhulunywa indaba njengabo Bryce abechechi abahlonipha umfazi uthi akaphuma kwalazelelo siya kuye. Kodwa bona bathanda ukugcina abafazi abafundisi bathatha over lapho. Hayi into zakhona zimi kubi. Kuleli lizwe leli zimi kubi. Bathi sicela nilivotelwe lonke. Isikhathi sokubana ke ligcwalise ke izithembiso zenela azikhulumayo ebantwini. Abantu lesebenza abantu abalikhethileyo
lithembisile into eziningi lesi I need to see your 100-day plan. Ngiyabuya kini lonke lina lonke ade limfonela licontesta kuzina zonke MPs councillors. Ngicela imfone futhi lizonke ukuthi cela ubuye sizoxoxa. Ngoba lisafuna ukungena lapha libuya lifuna ama interviews lo ngicela interview ngo campaign. I'll do this A B C D. Ngithe first 100 days. Let's see what you're doing. Talk to me. Lingangicatheli. Angifuni ukuzwa ngeflow evikeza siyaphambili yasengilifonela. Liqicha amafoni futhi ngiyalikhuluma ukuthi la litheni kimi. So lina lonke livotelwe ngithi amhlophe kodwa amadoda. Labo mama lonke saxoxa lana uyanibheka lisitshelo selisezana. Report back to the people like you did. Licela icampaign. Ngoba ukuthi lisebenzise lingasathi sili songasahambi kuhle silicatsha. So sibonile akhethelwana. Lapha sidingela ngabantu umsebenzi, sidingela abantu bazosebenzela uZulu. Abantu bevote ukuthi lizobasebenzela abalidingela ngemisebenzi. Lokho lizaphiza imota bese likhotha nge-electorate. Akusebenzi. This time we need to expose all of you. Ibulawa le must be clean. Lina lonke lapha ama-posters enu kathi lonke ladliwayo lela winayo. Ngena edrobheni lezindawo zonke licecebule ngoba lingcolisa idorobho lethu. Imiduli yesabeka lapha linamasela. Phumani. Elidliwe nyawo selizodwa afuna khipha ama-posters. Hambani next week ngiyaliqamba lonke ukuthi bani wawumingama bekhipha ama-posters akho. Kuyenyanye ngedrobheni. Khipha ama-posters enu election siphelile. Asilincengi man. Sipheli election amale khipha ama-posters enu. Siyacela. Right. Yothi ngibambe ku Adonis Sibanda. Thisa ngikhulele endaweni othiwa ke kuse ukuthi phela lapho kosogwala. Ngathandana le intombi ehlala ke emzini emithathu kusela ngikhaya. Le ntombi ngambuyile vele edrobheni. Mina ngechisa ngikhaya bekulonkosikazi sibuyile sivele edrobheni ehlezi ngikhaya lo bungumnyaka omnyaka 2012. So ngase ngithi ngibona umntwana lwana indawo ukuthi ke ibase ngibo bengenze behlala labo sisi wakhe belala wandawo. So ibase kwakuthi ke ngizama ukungena ehlathini lapho engamele ke sibe ibedroom yethu. Wathola ke intharo yakhe la ethwala intharo yayiZambia la. Wangena ke sangena egangeni. Afika phansi esihlahla khona ngabo 8 ntambama. Msakazi ke ukuthi ke sicambalale kwaba senza into ethu. Ngezwe ukuthi lapha abantu kuleli imphungela engayenziwe selibuyile lapha. Ngasukuma kathi ke msakazi ke bengilele phezulu kwekaka yomuntu ke yakakela ngaphansi kwesihlahla lezi. Umuntu lo nyamzonda. Ngizayenzani impahla sezinuka lezi ngoba ngangehla ibhuku lafika emadolo. So kathi siphezulu amadolo kathi ngibhuqe phezulu kwayo ke ikaka yangikhona. Asuka ke lapha besakazi amanzi ngathola ngaphanyanuka somele ngibuyele ngikhaya. Ngafika ngabuza ubhuti omsebenzini ngathi ngiwele esipayeni nobulongwe lapha kazonika impahla. La ngathi ngadlula ngidinga ubulongwe lapha esipayeni ngawugcwalisa phezulu kwebhuku lami. Lo muntu wayechiye ke ingcekeza yakhe lapha ibisesabeka. Shisa lo mntwana la wahamba ethwele njalo ngentharo yakhe seyangikhaya. Ngaze solo ukuthi umuntu olendlu yakhe kobulawayo lembhede emihle esesiyathala lengcekeze nje egangeni. Ngiyaxolisa mfana kaSibanda kodwa kwangifundisa isifundo ukuthi kangichume ngingindoda. Ngilabantwana mina abakhulileyo omele ukuthi ngaba yibo abakwenzayo. Xa indoda yami elanda indoda engangami elanda 50 years sengisiyabonakala ngisiyabuthi ukaka egangeni okay even yahlupha lapho ufuna ukwenza umsebenzi wakho ufuna ukwenza ukuganga. Aha wasuqina siyaguqa phasi kanti usithela phezulu ekaka kungasenani mfowethu. Ukukhulwa njalo umntana abantu lawa bethwele eZambia la eGavini lo muntu walithola lo. Ngicela ke uthi eyezingoma into eyenza kuthiwa wasenza into engalunganga. Ngutshela ungembese edala nyagodola kwakungani uyagodola lesikhathi siyageqa phansi khona le ukuthi uthi lapha belisenza 69 anti yothiwa 69 akona. Abanye uJoe uthi missionary yikho ke lazithela la guqa phansi khona baphezulu kwayo ikaka yomuntu kodwa ngembese edala nyagodola laza kusahodi sichalela Adonis Sibanda. Baby,
No matter what people may say, baby, you are mine. I can't stop loving you. Baby, you are my only one. No one will separate us. Baby, you'll be mine forever. You, baby. Yeah. Ooh, mama. Come on, sing with me. Mia Cotola. Yes, I'm getting cold. Mia Cotola. awuke besitali nyagodola silele phezu kweganga tali ngembese siyabhodola besitshelo Adonis Banda walala phezu kwedede senza into zakhe khona ngale hayi chinkosikazi wakhe endlini belana emashitini amhlophe edolobheni nawo sesigiqa phasi esihlahla esihlahlwa zitshale nameva konke labo kaka yonke into kwathi ngikhona ndoda vuka ohamba ungcolile ekhaya hayi punishment Adonis chakala kosibanda asona indali bakhali yazikhaya mina nginethi ngikukhala kosibanda banekhaya ekhaya why hayi kosibanda hayi ya umfazi athini sho umfazi athini mana mbambe vela Sandy M Meleni alright maybe ngizabona early 2003 benginomngane wami ke singama best friends khonapha ke UK kodwa ke nindoda ke bebengazwani behluphana komagama iqiniso lihle indoda yakhe ibizilungele ke uSandy kodwa yena ngoba wayevele eliliyama umngane wami kakhulu but indlela engimthanda ngayo ngangamfela umenze yonke into kwaze kwathi ngo-2004 kusako 5 laphana wenza iqhinga wathi ufuna ukuya ekhaya eZimbabwe mina kangiseduse indoda yakhe ukuthi ngikhombise ngoba kasafuni sefuna ukuthi behlukane into le yangikhathaza wangibalela wangikhala inyembezi wathi if you really love me do it because us angeke vele achane nami so ngiyacela mngane wami so what when engawuseducer then you go report as a rep mina senze eAfrica I'll be calling you uzazi ke wakwenza lokho ngoba indoda yami umuntu ade sithandela utshwala and wayembiza ukuthi mzukulu ibiza yena umuntu okoletha esithi ebiza mina mzukulu wayethandela utshwala so ngabona iplan sahamba laye sanatha one thing led to the other nami ngiyavuma wasuka lapha sadlula sithenga ko boots ama condom ngambona uthi ama condom hamba lami flatini lami wasengena salalana sibili kuhle nomngane wami ngifonele ekuseni wathi kwenzakele ngamtshela kwenzakele wathi please rush to the police and tell ukuthi uS usekubambe ngenkani isazi ngahlala ngaqeda ilanga lonke ngaze ngathi ngo2 emini ngagcina ngezimisela ngabe ngihamba ngisiya emapholiseni eEssex ngicela qambe kanye ukuthi kungaphi ngihamba emapholiseni eEssex bamthatha bambopha wahlala phakathi nga-interviewer ngathola ke support yebantwini from those abadila ama-victims of sexual abuse so bangibuza istatement ngasifaka wayiwa ke ecourt yena wakhululwa kwathiwa ngangibona wakhululwa after 2 months kwathiwa ngangibona umuntu wenkosi wathuma abantu ukuthi bangikhulume nami bangincenge ngoba le qala serious amngane wami wazi wabuya waqasulwa nguye uhamba lami engisupporta ethi do it guys sahamba eCrown Court eChelmsford wafika wagwetshwa 10 years for i-rape ngakhalalela ngaze ngatshela ke umama uthi mama I feel bad ukuthi umuntu wenkosi etshonile so umsakazi uthe eqeda lapho sisevile isikhathi wadeportelwa to Zimbabwe lakathesi vele kathesi ngibuhlungu lo mngane ukhona angisakhulumisani laye kodwa vele I can't because when I try to go and tell them the truth yimenza gcina ngibotshiwe chisa uNkulunkulu angixolele it was a mistake ngavuma lami trying to help a friend so kathesi umuntu lo ngiyamzwela ngizothi ekhaya uyadubeka it is because of me lo mngane wami yazulela ama Nigeria lapha eLondon
Cela ngezingoma siswami the story I know it very well. I think sengiwazi ukuthi ungubani. I was the interpreter of the gentleman ngede yangikhona ecourt eChelmsford Crown Prosecution Service. Into le ngayibona la from the word go, it is not true, and this thing kills me. Yazi ungabona umuntu wabantu esiyabotshwa. This guy was deported wabuya lapha ngo-2013 years ago. Sehlala khona ekhaya. Uke wathi ngikhulume laye. Kodwa ke kunzima umthetho awumvumeli as I was his interpreter court. I'm not allowed ukuthi ngibonane laye. Ubona ngiyambuluzela ubaba lona kodwa ngambuluzeli. It is because of the situation. Akuvunyelwa mina abantu aba-interprete ama-court ukubonana labo after ama-court cases. Ngicela ke unitshele ezingoma ukhetho zabaningi uSandi M Sandi M opha sama lekuze uhlelo ngilo ngisakhumbula lapha ke cela li-share page YouTube share YouTube channel yethu shiyanini ezindawana zonke elabe likhona linika abantu and follow this page, like this page YouTube channel bakuthethisa abantu lapha abantu abanyalalela lapha ngilapha studio but hayi Sandi ke into yenza ayikho right mama hayi kodwa la uyavuma ukuthi ayikho right so wesaba lokuthi ikela ke Sandi M ngizazama udikela ingoma esuthi bho lapha ukuthi ngikuchayele ngayala absolute omnyama ukuthi ngikuchayele ke ingoma bakithi siyakwazi abantu bazonda sihlezi sikhuluma abantu bazonda but nxa uzathi ufix omnye umuntu ngento which can finish someone's career imqede abantu bakhe basale khona lena dubeke lapha ekhaya exothela into angayenzanga asazi bantu kaNkulunkulu kubi lokho so kumele siphethe lo hlelo namhlanje enthemba likholisile ukuba lathi kulolu hlelo ke umthina diba njenge uDJ uDJ omkhulu koblanga lapha kuthiwa ngaphe stop over uyamthola eCNC yamthola eCholocho khona lemagabule yamthola umthole ngale hamba lo pressure guys siyabonga kakhulu ngithanda ukubonga uNkulunkulu aphasile lonke hlelo ngisakhumbula bye bye.